Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Jangan kuat. Betul. Hmm. Makan sarang Kang Andri. Batang pepaya, jengkol muda sedikit tapi enak-enak bisa nih. Sambal tarasi, lele goreng, kacang kapri. Dan ini ada pete mentah nih. Pete dan jengkol kita hijikin ke sini ya, petenya. Nah, hiji deui kita dadak ya. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita lele goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal tarasi. Gaskeun. Bismillah. Jengkol. Enak pisan biasa. Lele nak. Wah, garing. Betul. Wah, ya Allah. Petina. Gula galeh jeung sambal pamirsa. Wow. Mantapnya. Tah, yuk. Ditukeun. Karena sanggugeun. Wah. Seperti ini. Sambal tarasi. Enak pisan biasa. Dah, ieu urang ngasupkeun. Jadi
Wah, udah enak. Kayak pepean. Wah, harga dunia pemirsa. Wow. Wah, seger pisan pemirsa.
Hmm. Seger pisan. Asinnya. Mantapnya.
Kenyang banget pemirsa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 miliar titik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.